A različiti su doktori. Neko je dobar u kombi radovima, neko je dobar u implantatima. Ok, to je isto istina, ali o tom ćemo pričati, ja. Ok. Ok, dobro. Ovo nije video u kojem vam ja govorim kako da odaberete ordinaciju i doktora kojem ćete dati svoje povjerenje. To je stvarno na vama. Doktora je jako puno, znam da nije lako odabrati, ali ipak ste našli nešto. Je li to lokacija, je li to preporuka imenom za neku osobu ili ordinacija vam se sviđa, kako se tamo javljam na telefon. To je stvarno široko tržište, svako bira za sebe. Ali ovo je video u kojem bi vam ja pokušala dati savjete kako da bolje odaberete između nekoliko ponuda različitih opcija rada i terapija koje ste dobili. Kad je moj tata radio zube prije 40 godina, on je imao za na prste nabrojat opcije. Ili amalgam, ili vadi, ili krunica, ili je djelomična proteza, totalna proteza, to je to. Nema sad tu puno neke filozofije. U međuvremenu se naša struka razvila stostruko i mi sada imamo stotine opcija za ponuditi vam. I potpuno je razumljivo da ćete od različitih ljudi dobiti različite savjete. I nemojte se oko toga izbezumiti, jer mi puno pacijenata dođe i kaže da uopće više ne znaju šta da misle, ne znaju kome da vjeruju, da imaju hrpu ponuda, da su zbunjeni, da bi najrađe od svega odustali. Dobro, ti kad daješ ponude, vjerojatno za neke složenije radove, recimo nešto veliko, izdaješ možda 2 opcije, upravo. Nekad 3, jesam u pravu? Da. Ima situacija koje su nekakve kompleksnije rehabilitacije i ljudi trebaju napraviti neku generalno veliku priču, veliki zahvat u svojim ustima. Ima situacija kad moramo razmisliti na ovaj način, na onaj način. I kažemo dobro, vi možete dobiti totalnu protezu, možete dobiti rad koji će iskoristiti još zadnjih vaših par zuba ili možemo sve vaditi i raditi implantate. Te opcije idu od jeftinijeg prema skupljem, prema nečem najboljem i evo, ovo smo sad sve najbolje što vam možemo ponuditi. Sama cijena što ćete odabrati ne garantira nešto što je najbolje za vas. Dakle, najbolja opcija za vas se zapravo ne mjeri novcem. Mjeri se razgovorom o drugim stvarima što vi očekujete, što mi očekujemo i šta mi svi sad želimo napraviti. Dakle, novac znam da je velika komponenta u životima, ali nije onaj glavni koji bi trebao odlučivati što ćete odabrati. Ti želiš reći da ako nisam se odlučio za opciju C najskuplju, ne trebam se osjećati kao da sam zakinuo sam sebe. Nužno. Apsolutno ne. Sad ulazimo u to. Ono što trebate reći sami sebi je vrlo iskreno. Što od toga očekujete? Od tih zuba, od tog rada koji sada imate. Tko ste i što ste u životu? Koliko je važno što drugi vide na vama ili što želite sakriti u krajnjoj liniji? Jel prihvatljivo da vaš partner zna da imate djelomičnu protezu ili ne? Jel morate staviti implantate zato da kažete da imate sada implantate? Znači, te finese su strašno važne. Primjer, recimo sa djelomičnom protezom. Imamo, zube napred, izgubljeni su zubi od ostraga. To je vrlo često, jer, teško se pralo, to su bili stražni kutnjaci, oni su životno ranije izgubljeni. I sad vam mi ponudimo. Možete dobiti napred lijepe krunice, ali od ostraga možete dobiti implantate samo uz zahtjevnije zahvate. Podizanje dna sinusa, dodavanje zubnog mesa, kost, implantati. Znači imamo šta za raditi godinu dana dok to sve zacijeli, dok to sve lijepo složimo da bude kako treba. I onda još uvijek imate u ustima zahtjevniju situaciju higijenski, nešto što treba strašno puno brige i ljubavi i pažnje, to dobro perete i održavate, a već ste izgubili tu zube. Znači, već ih vjerojatno niste dobro za života održavali i prali, nešto se tu događalo. I sad, mi ćemo to sve napraviti. Jeste li vi toga željni da se godinu dana s time bavite? Ili ćete reći, ok, nema problema, ajmo staviti naprijed krunice, od ostraga ide djelomična proteza koju ću ja vaditi i vraćati. Ona je ugodna, ona ima tanku ploču preko nepca, to je sve ok, to svi dobro prihvate, ne morate se toga bojati. Ali da, živjet ću sa djelomičnom protezom i bit ću gotov za mjesec dana, manje će koštati i idemo dalje. Sad to je recimo trik. Ko hoće implantate i hoće od toga ne odustaje, a ko će reći meni je ovo jednostavnije. Znači, činjenica da birate jeftiniju uslugu sa mobilnim radom, znači protezom koju vadite, ne znači da je to nužno lošije za vas. To je za vas možda idealno rješenje. Aha, može mi se dogoditi, recimo da kažem sam sebi, da, moram implantat, pa neću imati protezu sa ne znam koliko godina, 40, 50, nije važno. Upravo to recimo. I onda idem na te implantate,
ali moje navike, moje bakterije u ustima, moje ovo, moje ono, završi tak da se to sve razloha, ispadne, raspadne. Upravo to. Znači, evo, s 40 kažeš moram imati implantate, ali nisi za njih zapravo spreman, ne pereš ih, ne održavaš ih, ne ideš na kontrole i s 50 si natrag na početku di si bio, izgubiš te implantate, samo sad imaš još manje kosti jer je ta upala još potrošila ono što je bilo od grebena. Dakle, tu je užasno važno da ste realni i da ste iskreni prema sebi. Ako kažete, gle, ono, ne mogu, ne da mi se, nikad se nisam za te zube brinuo, a ne budem se ni za te implantate brinuo, onda prihvatite djelomičnu protezu. Svi će biti sretniji i uspješniji, jer ni mi doktori nismo sretni kad nam za 5 godina je sve neuspješno što smo zidali i gradili i sad se sve raspada jer nam to dobro ne perete. Ako si voditelj na televiziji... Sad, ako si voditelj na televiziji, ako pod svaku cijenu moraš imati te implantate, onda bih rekla da je to stvarno sastavni dio tvog života. Da neko ko je tako eksponiran javnosti, onda mora biti odgovoran i prema tome da održava taj rad. A pogotovo onda sad ne reći doktoru ja to sve moram, dajte mi to složite, ali zapravo se ne budem brinuo. Mislim, to bi stvarno bio totalni kratki spoj. Meni djeluje kao da je zapravo postoji neka stigma oko te mobilne protetike. Točno. Znači oko tih mobilnih proteza, Točno. parcijalnih i to kao da je to sad nešto najstrašnije, ali toga zapravo strašno puno ima, da niko ni ne zna. Točno. Mobilna protetika i proteze su i dalje skroz ok rješenja. Znači ako imate dobar greben, ako to funkcionira, ako vam doktor dobro napravi djelomičnu ili totalnu protezu, onda s time možete dobro živjeti i funkcionirati. Niti je sramota, niti je još ko će sad šta misliti i hoće li sad neko misliti kak ja nemam implantate, kak sam zbog toga jadan ili loš ili nešto sa mnom ne valja na bilo koji način. To nije istina. Nemojte proteze baš totalno zamrziti. Ako ne odgovara proteza i ako postoji realan problem, onda potražite pomoć u implantatima. Ali ako dobro s protezom funkcionirate, onda je to u redu. Druga stavka je da kad tražite ponudu za krunice, vi ste došli po krunice, znate da to trebate, neki most, i onda dobijete ponudu za krunice i još 10 stavki ispod toga za koje nikad niste čuli. Čudne su vam i nepoznate i mislite da vas sad neko tu hoće opljačkati. Moderne ponude koje zvuče samo kao privremene krunice, trajne krunice, točka, su neozbiljne. Nemoguće je da su vaši zubi baš tako idilični da apsolutno ništa ne trebaju, pa čak niti neko malo čišćenje prije te protetike. Vrlo ozbiljno pogledajte svoje ponude i na njima očekujte i punjenja kanala, i revizije, i nekakve ispune, i dodatne nekakve radove na zubima, možda nešto sa zubnim mesom, ali za očekivati je da ćete nešto trebati. Dakle, pitajte svog doktora što još mi pripreme tu imamo za napraviti na mojim zubima prije same protetike. I nemojte to zaobilaziti, nemojte misliti da je to neki višak, to su nužni radovi, to uspoređujemo sa građevinom kad kažemo to je kao da adaptirate i farbate bez da ste mijenjali instalacije. Znači, to je hidroizolacija. To vam, vjerujte mi, treba ispod nove terase. Je li to trenutak kad trebaš možda usporediti ponude iz 2 ili 3 poliklinike, Točno. ordinacije, da vidiš što se sve našlo, jel? Upravo to. Znači sad ponude se mogu početi razlikovati. Neko bi radio reviziju, neko ne bi radio reviziju punjenja kanala, znači one bijele trakice u vašim zubima. Netko bi duže da imate privremene zube, neko zubno meso micao. Tu će vam doktori trebati objasniti da, ja to trebam napraviti zato što, zato i zato. Dobro, je li ima neki trik? Neki trik kak mogu ja skužiti ako sam došao da me neko hoće zavaljati. Da mi prodaje možda što mi ne treba, da nije pravi za mene. Da, priča koja je previše upakirana u nejasne riječi, nejasna objašnjenja, previše doktorskog jezika, koju nikako ne možete razumjeti. Objašnjavanja koja se mijenjaju i jednom je ovak, drugi put je onak. Svi se možemo zabuniti. Svi se možemo zabuniti. Ja se zabunim i kažem, mislim da bi ovo ovako, sljedeći put promijeni mišljenje, ono bi onako, i ljudi me pitaju, ja kažem da, točno. I meni je ova situacija sada zbunjujuća i moram ju prespavati i onda ću vam to smisliti. Ali evo, upravo to, moram otvoreno reći ljudsku grešku, ne, pa svi smijemo pogriješiti. Ali nema ništa, čim i onako osjećaš u zraku da nešto nije u redu i da se priča mijenja i da su svi oko toga zbunjeni, to je to. To je po meni rekao. Kod raznih doktora svi smo naišli na to da kad im ideš na živce ili kad ti nešto prodaju spike, da se lako sakriju iza tog svog jezika, tih svojih kompliciranih riječi. Točno. I tako, i onda ti se osjećaš bedasto da ga sad ideš
gnjaviti, da ti objasni jezikom koji razumiješ. Točno. Ali... Sad, nažalost, moram reći, tu i pacijenti znaju krivo procijeniti situaciju. Gdje doktor kaže nešto jasno, mi stvarno smo imali tih situacija, znači kažem jasno da jasnije ne ide, već sve crtamo, sve objašnjavamo, vrlo običnim jezikom i onda i dalje, joj, nije mi jasno, dajte mi objasnite, i sad se to pretvara u jednu trakavicu. Aha, to 8. konzultacije od 45 minuta. 8. konzultacije koje ne vode više nigdje. Tu i doktori moraju znati povući granicu i reći, ok, sad stop. Ovaj razgovor smo prošli sad već nekoliko puta. U krajnjoj liniji, evo, zapisano je u kartonu da vam je sve bilo objašnjeno, da ste dobili ponudu. Ne možemo sad opet ići iz početka, 100. put. Znači, evo, tu apeliram i na vas da budete realni i da ne tjerate taj razgovor potpuno u jedno ludilo koje neće rezultirati ničime. To vjerojatno ni nije pacijent koji je uopće voljan tu terapiju predloženo napraviti, koji zapravo uopće nema povjerenja u tog doktora i sve to skupa ne vodi nigdje. I to je bio jedan veliki gubitak vremena i novca i resursa i snage. Vremenski periodi koje ćete čuti za neke terapije mogu biti jako različiti. I krenemo od toga da možete odmah dobiti zube ako je sve idealno, do toga da ako neki zub moramo valjiti, čekamo 2 mjeseca da to zacijeli da bi mogli nešto dalje s tim, do toga da podizanje dna sinusa čekate 6 mjeseci i još s tim ne smijete ništa. Tako da ti periodi koliko terapije traju mogu biti stvarno jako dugački. I mi na predavanjima slušamo isto od profesora koji objašnjavaju koga su sve to operirali 4-5 puta i da je to sve trajalo 2 godine, da već svi unuci porasli dok su se ti zubi napravili. To je isto nešto što morate na početku vrlo jasno iskomunicirati. Na šta ste spremni, koliko možete biti bez zuba, koliko možete jesti mekano, koliko ćete na to paziti. To je jako puno tih sitnih pitanja koje se možda na početku čine trivijalni, ali nakon 2 mjeseca su svi već lagano gladni i nervozni i onda je kao joj kad će biti ti zubi. Svi bi vam mi napravili zube sutra da možemo, ali to tako ne ide. Kad krenemo u kirurgiju, kad krenemo u kost, onda ne ide brže nego šta ide. Kost sporo cijeli. I koliko god mjeseci dan kažemo da nešto mora cijeliti, mora toliko cijeliti. Vjerujte nam, to je u vašem interesu. Jer ako implantat prerano hoćemo opteretiti, onda ćemo ga lijepo odvrnuti. Onda ste na početku. Onda smo strgali implantat koji još nije zacijelio do kraja. Mislim, to je samo ovako jedan mali primjer. A ako niste spremni godinu dana se baviti zubima i sjediti doma i čekati svoju kost da zacijeli, onda odmah pristanite na neku djelomičnu protezu, bit ćete gotovi za 3 tjedna, sretni i idemo dalje. Prognoze. Nekad stvarno ne znamo što će se s nekim zubom događati. To ćemo vam realno reći. Ja vam nudim ovu opciju, ali ne mogu vam garantirati da će to baš biti odlično rješenje i da ćete to imati 5+ godina u ustima i da će to sve tako dobro zacijeliti. Jer nekad stvarno ne možemo to obećati. Jel bilo da ste pušač, jel da je nešto slabije kod vas cijeli, jel će nam se stvarno nešto dogoditi, jel će biti nešto s nekim zagrizom. Ne možemo sve uvijek garantirati i obećavati. Ako vam i kažemo ne možemo znati za ovo da će to biti za vas idealno rješenje, to ne znači da ne znamo svoj posao, to ne znači da vam radimo nešto bez veze, to ne znači da dobivate loše materijale u usta, nego da jednostavno je ovo isto sve skupa medicina i biološki X faktor i ne možemo mi sve garantirati.